sve najviše, to je svjetska klasa. Čovjek koji je stvarno obilježio vrijeme i nemam, baš isto vrhunski košarkaš. Ma na kraju krajeva dokazuje, nema to što priča. Dončić. Ja sam pjevao u slovenskoj reprezentaciji kad su bili prvaci Evrope. Zove mene Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane, kaže, jesi slobodan da dođeš samo jedan sat vremena da otpjevaš. Mi smo drugi sigurno, oni su u Istanbulu bili. Mi smo drugi, kaže, sigurno, a ako pobjedimo večeras Srbiju, kaže, bit ćemo još bolje. Ali slavimo i bez toga. I ja kažem, jesam, i ja u Ljubljanu. I to je bila jedna privatna fešta. Preko što se našao mene da ti ja pjevam na fešti. Kaže, samo slušaj tebe, kaže, u garderobi, samo slušaj Valda, znaš, tako je bilo, pa je to bila simbolika. Rekao, dobro, onda sam tu poznao Dragića, Saša Dragića, pitam ga odakle si ti, kaže, ja znam da je odavde. Kaže, evo Šekovića, jedno manje mjesto od Šekovića. Tako da dobar momak bio, vrhunski košarkaš, Saša Dragić, njegov brat isto. Goran. Onda Luka Dončić isto. Ja se sa njima družio tu par sati kad su bili prvaci.